njewe bari mno kureba ngo rinayitwe kandi mazima ningusiye mnonga kureba ngo shaheji twahika aha program akehogo oishe ngusa program weji ndante joretera Brisande shayikumne mwezo mwabaze ikuru wareza hika ikumnemwe mazima noza TV West kandi noreba mu ndongo wankuretire erizoba natayira umushayija ningashi ninza kwanye no mushayija omazire myakena akatungaho obuzibu yatungaho accident yamana mnonga yayenzere kumwita konga kandi mukama nko kwagira yamtaho mukonogwe umushayija go tarafire konko bahati obugurukona umukono orubaju omutwe we naryaho ariyo mu mberambi ekikuni njyantu kandi katugumizemo hamwe turebe umushayjogo accident akakitunga ryari akakitungata hakabaho ki obwahati ari mu mberaki katugumizemo hamwe Mzee nakushemerera program nani nakira amazina nakweto hamwe amazina ni banyita Umaruka Jabaga uyu ni myaka ingahe muzima ni myaka 8 kazala kumwenda kaga na mushanjo ibro no kibimanya hona no kwezi mbimanya kwezi 2015 kwezi kwa 8 tuna azalwa ubwo baranzalira mutegezi district ati bakagishara ati ni Kisoro cyonko bukurira rwanje ni Buganda acho takarijireyo kabare muri Kisoro yuho gamba yiwazarirwe abazire bawe family yanyu mwazara abana bangahi washomaho family tukaba tuyabana mwenda abalarwa mukazi mwenda bitu tatakafa tatakafa mukazara abana mwenda mbakazi mwenda buri mwana ko shanga yinenye buri mwana yinenye na bitu tatakafa Icyarese cyo niki abonye cyatarashira mukazi akagira kezuguro mbakazi byabereye ine bweno bamuretera kwitwa yafa bamusomuronga netumubiro bakabatari kusheruriza baberekera yonka family yahweraho abakazi mwenda obona shi nani nakuburiza ntabonki yashorera abakazi bo nuko kwabere kuryo kwetenga kwe abo kwakaye nebibanja style birabasa kubashoborora Bona shaka bari mu njemwe tari mu njemo buri maka bari hanga hari umare akabari n'ikibanje abombe cire akazara mu mwana umwarekera akabazara umwarekeraho wacenga bakamuroga bushija tiyagaruka kuzara wancenga ahanyuma kuyafire twino uruganda wabirura tura kasese yatura mu mwaka gwa 2019 yatura nkaye aratura kasese nyokoreme wanje waleta Wycliffe George tutakagirwa wa nyokorumi yawe nani nyende tubanza tugambire kwata harisho nyoka kari wizare kari go mukazi wakanga mama mawaka akazara la fisa taragire chance yo kuzara abana bakagumaho kafisa bamuzeyi wawe kati kubafire nyine ndashembayo tarondisho ndakurata abandi bona bafu kuwaze irote watunga mugisha go kushomaho kukija kuti umwaka gwa 2018 kutwadire kasese nazo wanyokoromi natandika kuri sempono kanu imagine nane bwo kwini myaka inga 18 kandi ni myaka mwenda nubwo tandika kushoma myaka mwenda nubwo tandika kushoma kuna atandika kushoma sente zayi kazabura kuzabuzire ubu abazire bawe shwa kabakiriho bombe bazire mawe ni wayabira cyari mu bwiro tukatataka yafire sofa ati nyokorome so mwene sho kuyafire bakutware wanyokoro mukasese wanho watandikire kushoma aha bwenje myaka ejo mwenda yona wabutaka tandikire kushoma akatariho ubushobozi mawe kuyabira kora niko twabere turya cingo buhimba ingo bucuri tuso achikwa ngamba ho sho yabira kiriho waje ngo akayine bintu byo ine banje ine akatashomesa abana byo no kwefaho no mwana ubunyuko nakuburiza ndakari yo wa omukazi wakanga yo mufumuka mawe no mukazi wakana out of 9 akadi wakana so hatubuni waza kasese unajire kasese nikolome yahiza kufa naza umucacu vu Uganda aho waleta kugere primary school nashoma natunga scholarship unatungire scholarship yo kuntwala Canada nikolome yanga kukola assignment bukundaze Canada ndaza kuferayo wanchenga
hati mu bwire obwo nasharaho munjende nze kupakasa kunagire kupakasa niko kuja hifaho bakweta mukashanjo omukazi bareta mu mbeja nakalema yankwata mukono no hankayo no muganda natura hifaha trinity aho mulimbarara hati muhara kuyijiro akasese nawe yagaruka yantwara omuhara mbwena akakushanga kasese yakweta kunumbarara kandi yahika yantwara yantwara kasese stilu abo bareta nyakasanga nagira nyoti ndatura ntakushoma nukwe ubashaka washika mu cyakanga yukuza kurga kasese wanyukora ombwiro obo maya P7 kanaje hezi sina ko wahereza P7 natunje tuwaza musini tinaza musini ya bitu nyine scholarship eri eshemero kubala signinga nyokoro ya yanga reason zikazi nkazi mukunda aze Canada ndaza kubulirayo abo scholarship zikazi za Canada za Church of Uganda wanchenga kunijire naika abo nchiwekereze ngo omugisha gwawo go gufe ngo kweyongera yo kuza Canada kubasa kutwala muntu atinye signatory kandi mawe akabata gashomeri kabanyabuzara abandi bo bakabini tima mbwenu kushoma kwanje no mugisha no kusasira kwa mukama ya basi unija nashomera harimbarara hayi ndashomeshirwa abakristo Father Wycliffe atingizo ayimbisiwe niwe yakwasira mukono nashoma senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 kunaji nyungwire kandi bashanga bamuhindura hari tunini cha kuba muhindure mu chance zagarushira nkai aho nabwe nafayo kandi kumanda pakasa na irundira sente zirantwara abukoba NTC wanchenga kunagire bukoba NTC nakora kurunji bicho ubure bwo kweyongerayo bwagarukira okushomesa kwanje mbere ngo school fees ko jenga ni wabeje kanye pakasiza ukora nkamera moche yabo tugamuse mukatale tushorozo mwera ngukunkanya ntunda tushoroza makala ho bagashuka ntunda insombwene naku eyakabi muno uburara ngahi ubwo nkabanda raro wa mumbeja niho nagarushire abo babere banyihire wanchenga hataho family ya mumbeja kuya afuruka abakasisa bafuruka bagenda nanyerakayi mwenu kamwe nabire family ki member wachenga tachamanye kufe witu imabwenchi kandi no hakatubira nyoko katari kiri yose mawa kaba ya philosopher akafa 10 23 amina kafa 23 yeah so hatu habawaze mu family ejo mwenu yankuza yakutwara rakayi nagura yakabanja sinto zihazi yankayishe sente ngampa kasumu mu bibanja by'abandi kutwara emfuka ukaza mu toche ruri ukapakasa bachikwaye kuba kwayora bika nagira natunga kabanje kunagire kombeka kaju kamabati nagaruka Kampala kunagire Kampala niho natungira accident 2007 utakatungira accident na ninyenda utushoboje obwabirokira Masaka ebyo kushoma kwawo kakoba bikabyahwire kandi natandise no kushomesa mpora manya watunga karuma ko kushonga karima akunihiremo tusento uto ndapatisizaho umushomesa bitu ndapakasa naza shomeri baleta Semuto Primary School riri buyamba ri Muraka district nagumaho kunakire 2000 na 2009 naza no 1999 naza Kampala unaza wakutoireyo nkagenda nyenka ukano hamanya nkagenda ato umuntu ashomere no basa kubuja mbo nushome chapa ugenda fukoshi nganyine inchishi no kuronda kasente ubusente babiri batwati bukugasha washika Kampala watandikota Kampala natandika isomero bakweta Kampala Settlement School ejali na Kivubo na marahe myezi mukaga natunga utusente tukutandikiza bakana kushusha nkazinga bakani bampe mtwali 15 Zibwire bo ninyatsi kazirige nyisinte nyinshi chonka nabo ori ni oro kiziranga shize abo kwenju bakwe mtwali 15 enju ne mtwali mushanju hati feeding transport ya oko ubwe natandika kuzo magara mabi hati kabanda kola shero ya Kampala ibaleta kupa shero ko wargo mbyo kushomesa watandika yo wazashe natandika shero agwa shero gukana kukiza ugwa kushomesa bakani batwe 15 bulizoba chonka batwaye na alawe 5 mbone niko kanana hati kanana wa marokwezi ne mitwala 24
more valuable than the other one tolaleba ataho ashero kandi nabwe mukama akankola nyina amazima mbwenu abana basheru nibatere kibakwete bomba okutunga akasente ak'ekibali notere bomba kanyo otinda bibasa ogumulema naguleka wanchenga ataho naza okutembeya unachire mutembeya wakawa tunjira ka capital kutanga kugura natunjire emitwalo hinga nshanju ezina bire nyine natandika okutembeya kama ya pasenti nangwa nagura na motoka nagura hari pichi waziho mu kutembeyo naziho mu kutembeya uko tembeya kachi kandi tembeya nshaho z'abacara jacketi wahura mu season y'ebitabo mutembeye ebitabo nsi ndabitwara mu butaro bwo bwa muburo uko natundire ncyo sente hati tukaba nkabanda twatanyiza mutuka yantera uko nakora ki ndatwakanyiza okusheka na soruguru ya mutuka yantera kandi obwenye kolire mbwenu kuza kwetegeza ndo muri accident emyezi mukaga ndi murako uko niko natundire Butando hati Butando it near 2007 from that day up to today I have been with a life of struggling ambwenu kuihobwiro bubona nazo mu cyaro abo utakagire mu cyaro wazo mu irwaro no ho wabero inoyo muragunkajana munyani wanje uko takashoyire ankana ashwiri mukazi nkana musigira mu cyaro kana ashwiri twina abana mukaga wanchenga abana mukaga umwakafa asigara batanu bana baro Eto ubutwine mazimani ngusimira kimwe kureba ngo okitwine erizoba nyine Umar omaze imyaka natungire accident konga kandi nayitwinire binje munonga nonka ningishaba nkatantse umukahumuro ntizagaruka nawe tukurebe bindi ebine kutugambira